esibhedlela manifisa kwazi abantu abasha ukuthi ngiboneni ngathi ngashona khona niyosibonela bathi okubeka kakhulu ke ilapho ngidlula khona kwenye iwodi esabusayo bebenqamuke ingalo nemlenze mangibabuza abantu babephuza utshwala beshayela ibona babe izikhokho zezo bathi betshela mina konethuba ukuthi ungashayeli uma uphuzile bathi bona sebe njenge-tear gas bangalithokozela elinye ithuba bathi baphuzile nangicani bekudlalwa esibhedlela bekushubile bathi okubeka kakhulu-ke ilapho sengibona khona ingane encane ena-14 years isimboziwe ngoba kuthiwa isishonile odokotela bathi bahlulekile ukuyibelethisa ngoba isencane bekuzoba ngcono kube kumuntu omdala obesekhulile so bekulokhu ngigudlile angiphiwe okunye kungithusile ngoba ngigcine sengilale ngingadile umuntu omusha izolo bengisesibhedlela manifisa kwazi ukuthi ngiboneni ngashona khona niyosibonela but okubeka kakhulu-ke ilapho ngibona omunye usisi obebuye eseqinile bengisaba ngisho umbheka ngoba isimo abekuso besingalungile onkosi ngenze njani ngoba lokhu engijongile uyangichweba kumina ngasho isifuna usho okuthile athi ngiyazi awusangiboni ngoba umuntu usegulile but eyisikulu ngangade ngifunda nawe kumadlala silindile ngathi muphi yena lwasepokumenade ehlaniphile kwathi ngiyasikhumbula lezo zithupha but umhlaba sewushintshile kodwa ngiyathokoza mangibona abantu abanjengani sebephumelelile but sengicela ukuthuma wena okwazi ukuthi akhulume nesizwe ukuthi sizwe utshela abantu abasha lo myalezo ukuthi abawuzwe ukuthi asize izidlela ezinqamlelayo emfundweni kubambe ezingelayo izolo besishaya indiva ngoba sithi siyaziphilela bheka mina namuhla sengisesibhedlela ngiyasigulela ubatshela ukuthi ngithe aboyinqanda ey'ndleleni eziyey'ngwarini nasemaphathini ngoba indlela zasemaphathini zihamba ngophathini but sukusuweda uma ngabe usuye enhlabathini wakhwehlela ephindelela yadumela phezulu imishini ngagijima wabiza odokotela safiya seyicishile bathi alehlanga lingehlanga bese kushaya isikhathi ewashini bamboza amazwi akhe asaledlala kimi ingakho-ke nami mphakathi ngithi angizowadlulisela kini ukuthi izolo bengisesibhedlela kodwa manifisa ukwazi ukuthi ngiboneni cathi kushibhile kuye-Eddington ngashona khona niyosibonela siyabonga phumona ivali mhlaba